Muraho neza nshuti zacu, nshuti z'umuryango wanjye nkuko mubimenyereye, tuzatubana namwe ibihe byinshi kandi twabemereye ko tuzajya tubana namwe. Nataka kuwasalimia katika jina la Yesu. So hii session yenye tumefika sasa ni ya worship. Twababwiye ko tuzajya dukora ibintu byose, ntago dufite inguni tuzajyamo ngo ningi niyo muzadusangamo. Tuzakora worship, tuzakora ibiganiro, ikintu cyose Imana izadushoboza gukora as long as ari cyiza kizabera hano hantu. Turabegereje rero aho muherereye hose, abumva ururimi tuvuga ndetse n'abumva igiswahili, indimi zose turakomeza tuzikoreshe. Turabegereje mwisange muri uyu mwanya mwiza none rero kuramya Imana. Turi kumwe n'abaramyi, tuko na worshipers, wale ambao Mungu amewateua wakati huu wa kumfanyia kazi. Murababona, abenshi murabazi, kandi abo mutazi nabo murabamenya, n'abakozi b'Imana Imana izikoresha. Hariya uyitangira ni Isaac, muramuzi, kuba muzi, abatamuzi ni Isaac, ni n'umubyeyi wacu by'umwihariko. Uyu nguyu bamwita Anita, ni umuramyi mwiza Imana ihagurukije muri iki gihe kugira ngo akorere Imana. Imana iguhe umugisha kuza. Uyu nguyu muramuzi yitwa Aime, abantu benshi bashobora kuba bamuzi kandi n'abatamuzi nawe baramumenya. Uyu nguyu bamwita Akisa, ni mke wa mchungaji anaitwa Akisa. Ni umuramyi mwiza, abantu baramuzi benshi, Imana nawe iri kumukoresha. So turabegereje kugira ngo tubane namwe muri kano kanya. Turi kumwe na pianiste Nelson, Imana iguhe umugisha, ni umucuranzi mwiza Imana ihagurukije muri iki gihe. Turi kumwe nanone na Ndayishimiye, nawe ni umuramyi mwiza Imana ihagurukije muri iki gihe, ariko hari indi field nyine Imana yamuhagurukijemo, nayo ni nziza yo gushaka ifaranga, ni umugwiza tunga. So turabegereje rero muri uyu mwanya tubane, mugubwe neza. Indirimbo tugiye kuririmba zibakore ku mutima kandi zikore ku mitima, ahantu umuntu ari kumva yarageze wenda hakomeye, Imana ihamusange imukoreho kuri izi ndirimbo. Reka dusenge Imana hanyuma dukomeze n'icyiciro cya worship. Turaguhimbaje Mana, we thank you God, we thank you for this moment, thank you for this opportunity. Hallelujah. Wewe ni Mungu muweza yote, turagukunda n'imitima yacu yose. We love you Lord, we love you for your love. The Bible says it is you who has loved us before ko dukunda, warabanje uradukunda, wemera gutanga umwana wawe umwe wenyine kugira ngo tubone ubugingo, kandi ubugingo bwuzuye, abundant life. Turagushimiye rero muri no mwanya ku gikorwa cyiza cyo kukuramya. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo utufundishe namna ya kukuabudu, utwigishe kukuramya Mana, uburyo bwiza butuma tugutunga muri twebwe Mana we. Hallelujah. Thank you for loving us. The kind of love that you have shown us, it's a very crazy. You give your life, everything that you had, you offer to us so that we can gain. You lose your life so that we can gain ours. Icyo ni ikintu gikomeye wadukoreye. Turakwegereje muri aka kanya Mana kugira ngo bane natwe. Cyoro ni cyawe, gukomera n'ukwawe Mana. Turagukunda kweli, tunakupenda Jehova.
katika jina la Yesu. Haleluya Yesu. Yesu